Na autocesti Pazino-Grdo Selo došlo je do zastoja u prometu zbog međunarodne utakmice našeg prvaka Pazinke i katalonske Barcelone. Pozivamo vas na dodatni oprez. A u Briselu je u tijeku plenarna sjednica s jednom temom, Coki iz Hrboki. Uključujemo našeg reportera Diego Bosusko-Ptica. Diego? U Briselu. Vaš reporter najbolji. Diego Bosusko ekskluzivno iz Brisela. Hvala, Diego. O ovom i ostalom opširnije na www.regionalexpress.hr. Meni isto dobro, Super. da. To je to, ne treba tu to. filozofirati.